Bill calendar upahan bonus floor leader. Kailangan may speaker ito sekarang wa usapan kan promi o honorable member kan kurus speaker pengak saramau sama jail uyuk purai men segera purakan utaguk jaren sapal talaban unfinished business. Keriaman. Jangan selama kemungit and sabul madai floor leader o pergi Dia kerja mantan kamu itu ada kita jalan sebal talaban unfinished business or policy chief clerk. Legislature Resolution Number Walisa Client Register Timau Proposal for Resolution. Jalan kerja dan masih dapat dan policy floor leader. Speaker Nuau dan Pacuan kamu itu mau kesembalut jalan kat. Ketarapo sabulman kita. LR number Walisa Klebenial Riesa Glemau. Chansal kamagit miya yer koros bojum kamagito masani o masani so pagi kamagit peita o chansal magtabang kadian nan masani be short kota chairman and JN ko sa department taila miya iran kapatagat sang vice chairman and JN ko member kan saya ketemu masuk dengan resolusi. Speaker, kamu vice speaker, betul? Kalangan speaker untuk kata vice chairman members and committee. Enggak sensal mau itu sekarang jauh sekali. Enggak sensal resolution pertukaran business kapan dalayu. Resolution pada tuan normally patulan ogi kabel salutalan karyawan kabina di honorable Yonis arya kabandala bogi uraga yanga kabar batang molin na kesunan resolution yut nianso men crossman pemban apalia lau sabul momi office to singklok katarong manwasakan ang kesunan resolution Romain speaker betul saat penebelumur kamu gimana itu malam tuh sekarang kamu membuat kesambalut menurut kamu kita pakai membuat engkau tahu lalu kata Rabi sabelman kita keluaran nomor waktu yang bisa tuh lebih nyal riusak lima. Ya man. Dan selama kamu kita sang speaker jadi ya kerja mentok harus nujung kamu gitu macam ini macam ini so kamu gitu peita dia macam itu keluar mentok kamu speaker essential menan keluaran resolution non keluar mentok itu yang apa wasa kau kalah pokok kala pun musa pun kecil apa sudah sarata kala pun pontoyi kalau kata yang mo kali kaunya bagi ulung wujudkan manat pekawai kesempal kaptulung kala correction pontoyi terus ang president penapasan till penapasan Congress speaker kebenaran wikan terus kebumbulan stolin lukan melap sebenarnya mintuan miyamawo ayun inangun flora men nomor waktu yang isa kasi lapunyal rio sa kumaw ipatawan kami lalo maniyang so maksin working kamagat maanamen apal peta sabal madal nun kawit rule moitang speaker kalikan ng legislative engkak sinabali na kabubulan labnasan to sangkan area sang ni karapaw yung flora minute na anan makapantala LR number wali sa labanyal sa lamaw pagpagtong rangot engkak kabarabatuang raw kanmasansan kalangan ng speaker Kailangan Vice Speaker, Tiger Kutin, and Master Floor Amendment. Kamu, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itungal wasapal, Bangko Pura mo yun, Bangko Pura kan koro. Simen pati nga dyan, itungal Vice Speaker.
Aniya zote men wiya tungal kapungong ibo ki kau na badan tukson da tau kasambal wat na banit dan resolution kasambal yu me honorable person da chorus sign kasaleta kasambal ng resolution wat ang kacay chorus nintuan kawai din five speaker sinwasa kan me depin patro ela kagade spelling Monen Crossman and Kakmuyang and Kobum Lawasagis may man Padawan what line number 10 was on Padawan Ponpe U. Kamelame was on Padawan U, Pugia Patolang Wayne U. Abano down small letter Ponpe U. Ma Wasao price na katin kawait ama wasao kak Apple nintuan enforcement na nakapal. Ani aralap I men register jay kapang ang vice speaker. Speaker, Kailangan mahawal Senator Coyle ay download po na siya Vice Speaker. kailangan speaker. Essential me, mon constitution in winu, spelungot kanya. Abu yung takla pa sa nang kasunod ni winu, lapin, kanasanin pong iyo, tayo kalit me, tokalang mo. Pulawat, pompa iyo, ewiya, wow yung nansabal material masa. Pompa iyo. Tiada pompa iyo saraw, pompa iyo. Ari kara ba na patuyo, pala pa ko pompa iyo. Wasa karos nan pompa iyo. Kailangan ng speaker. Kailangan Vice Speaker, mamawal, iron kawait kan masansalasang Vice Speaker o Chairman Carl. Nituan kawait mamiya, wasakan me Speaker, Fantef, yang agistag kan manane, typo, bagupura, sa panapaliala, nuwan kakors. Masular, masa na ben ni Rawa ay pan, Tona siya kamagat mamiyak tayo ng rutumiti, masa na ben floor amendment o sa pulman kita. Paros mautung kamaguto, masa niyay, uwang, masa nisyo, kamagat pa itak tayo rutumiti yan, masa na ben floor amendment. Paros mautung tayo sa pulman kita, floor amendment, riyap kuha na isak isyu, laban niya riyay isak limaw, masa niyay, uwang, masa nisyo, kamagat pa itak, tayo sa pulman kita, floor amendment, riyap kuha na isak isyu, laban niya riyay isak limaw. Miyata masa na ben kamutan resolution. Masalah masa na ben kamutan resolution ay pan po na sa kamagut. Tayo na rutung iti masa na ben. Karos mautung kamagut pa masa ni A. Uwang masa ni So. Kamagut pa ita. Tayo rutung iti yung masa na ben. Tayo ba ang katiyan na issues. Apagi ang Mia Floor Amendment sa material rule may required duplication partiality. O kamutan resolution wali isak libenyari isak limaw bawang yalar kamutan resolution wali isak libenyari isak limaw LT1 karos mautung kamutan resolution wali isak libenyari isak limaw LT1 kawatan in lima palimaw ulo kawata nilima palimaw. Chansal makaros hutung atar kamutan resolution walisak lebenyari isak limaw LT1. Ranwood try kamanala resolution wood. Biadra resolution chief. Kami. Legislature Resolution number Walisak Silu Line Riyasak Limaw. A proposal for a resolution addressing the passage of the papacy of the Roman Catholic Church from Pope Francis to Pope Leo XIV for adoption. Chansal resolution walisak lebenyari isak limaw talang kagan katiyanan masin pa po na sa walisak silu lebenyari isak limaw LT1 talang kagan katiyanan masin pa po na sa floor ligot. Kailangan speaker ng wow, ikamagot mo kasambal wa dyan kak. Uya ko puro ki legislature resolution number walisak silu laban yal roy sa kalmao. Ang sana mo kamagito koros mo itong kamagito masa ni A. Uwang masa ni So.
Kamagut Paita, Mia Masanaban Resolution what? Speaker, Kamu Vice Speaker Hikayat. kalangan speaker, ay tungal sa karaniwang sa tayartaan ko brami Flora Norbol Senators Karos. Mang speaker, bayang kaktata, Vice Chairman, Kamtian, Chairman ko, Ranit, resolution what? Essential ayun kapantala, Togi sinuwasa ko yung kapadapatang, patrok, ng resolution what? Resolution what? Patapatulang, tuwan kasabulta o sepalan tapasaraw na Sansal Ranut Pope Francis o kasabulin po ka ang Pope Leo Isak tayo kaya tama arinan kapandalaan resolution pag sinuwa ka yung kapatulan ng palawarang resolution na sansal ng paliw payo lain daw sa limaw paliw lain limaw payo lain daw sa limaw payo lain daw sa limaw nan paliw enggak patawalong 80 pukat patawan sang we in the about Patontian on behalf of the faithful people of Ponte, we in the legislature with Tatar resolution with Ponkak alalta pakatar nintuan urakan paras masansal nan paluaran resolution with kapatawang mo nan palipayo essential nan ananan resolution tama kan kabat-kabat meron Indonesia ifiltration kapin resolution with and bilkat pagkatariang speaker and Everson Congress ayun inangun wagtaklame sansal me floramen met with sung-sungulitan kung kabat-kabat ng paluwaran legislature resolution number walisak sili labaniyal resak lima. Numudumot ng speaker, kalangan. Kalangan Vice Speaker for the Kawewe and Floor Amendment. Mia Masanaban Floor Amendment. Maupurin po na si Senator Artui, mauya introducer in resolution. Floor Amendment. Kailangan ng kompromis, Mr. Speaker, ay tungal sa karatan wow kapatsabat. Melel, wang kan komoy Vice, Floro, honorable members kan karoy. May, Mr. Speaker, may nasansal, Vice, siyang mo yo kawewa. Sansal kasampalan, at siya itang tatsiyang melel. Tatsiyang samta o kasampaligi, melel, Paulan Bishop Francis o kasamoto karon kita melel kasapultan Bishop Cap Leo aymat i kasampalgi wasakan na ugutagla kita na konya nga ugutagla imat sansala sang file aymat kalangan Kalangan Senator Artui, sansal may ultipan floor amendment, Mia sang introducer in kamutan resolution, karatayan po na siya here. Motion ke Thailand rutung tin masan be paros mautung kamaguto masani yei uang masani show kamagut poita paros mautung Thailand sebelum kita floor amendment riap kuan isa kwalu lebnya ria isa klimau masani yei uang masani show kamagut poita roktai sebelum kita floor amendment what mia masan ben LR number wali seksilu lebnya ria isa klimau LT1 Masalah reban ponis sa kamagut tayo natung tin masanabe halos mautung kamagut masani yei uang masani show kamagut poitar pagya tayo bil kamanalare floor amendment kamutan resolution alar number wali sa klebnya ria sa klimau LT1 bang yalar LT2 nituan sabon matay LT1 Okay.
Kailangan pagi may supplementary floor amendment a supplementary rule may require duplication ban LT o kamutan resolution what we LR LT1 LR number walisak linear isak limao LT3 kamungalay tungal patro LR number walisak silu linear isak limao we LR kamutan ko sa LR number walisak silu linear isak limao LT1 kalangan Taiban kajian anusus karos mautung kamutan resolution what kawatan din 5 palimahon Speaker. Kailangan speaker men pagik challenge kak ketiya pali pil calendar. Pil calendar na basic tayo. Chancellor mo kamagit mamiyak pagi amiyak karyaman kamagit ang trial katiyan po ng basic tayo yung ipil calendar o ipaan po na sa chief clerk. Legislature Bill number Abdiwalula in Tayo, a bill for an act, further amending section 10-118 of Title 42 of Bombay Code relating to land in Paligar Showcase for diplomatic mission offices and a light industrial park commercial area and for other purposes. Ang watawat kayo. Kaya kamutan kusunod ko ito withdraw man po na siya floor leader. Kailangan speaker men nuwawo siguro keprogram pagik challenge kak kuya keburuki LB number F walu lebenyan ruisak tayo kamnanan watawat kayo keperlaan kamiti. Chancellor mo kamagit mamiyak karos mautung kamagito masa niyay uwang masa niso pwede kamagit paitak tayo bang katiyanan masa na by po na siya mga vice speaker mauya kamagit kan withdraw. Kailangan may speaker ay tungal sa karangwa sa palpang Supreme floor leader kabakapayan o bolso na tos karos uralakan na yung sopa iyal malam. Mr. Speaker, kamutan ko sa network sansal may samusang manwakit iraisak labing alabgo walil title 5 sa Kriyawan Content Code na patata wasados talgon ng yung sakas na kasunod kamanata at kasunod bamaura ang sawat kaya napali office embassy international community tatalikan mamiyana na po o pilkolokalata matamataw na kasunod kawatan ng Tapio ang light industrial park and commercial area nan kamatang kasunod what SSI Riau and subsection Isak labing alisak wali may patapatuan kayo and kap patuan sang and natural resources potential rangut kasunod to Iraka Department of Land Kalabuk and natural resources puro lang tanaw kali Takampa onan Pilpalio irain ira bitignay anura Riau patulang simpulocal and kapadabatwang ongwan wasam miyor makamanamantar no 1 square meter walukit wawat miyor kusunod wat kamanatar ak simpulocal yang kakpatulang na murin sambar telel sambar lima usang danut kaya harus menpansel armiya administration the board of trustee pansel armiya kaya panselok pada patur nan pangandaran taruh abnan muwo oraman masambar limau menek tujuan kekuatan investment ng sinwasa kasi nagtipitig sang ikare ito supo ninduan makasunod kamanata puro trustee ng so
enka kubra mata-mata na miota na nonsang pino tepali embassy the office wo ananeta arangkak mata-mata orangkak job area post priority non application kan mabang potolong togi investment merapan kawata kasumutuar wasa kesimpulan tabang mapadyo or kamti inkak job kata engkau kapali tarak ni soman monta orang engkau kawali tepo main speaker ele kesenut me kamanata wasawu ta kamanamallanan par riyo ke isak lumau sampai isak tau boya absa inka taulan lings bagi tok yung kesimpulan juga engkau kesaneti anan eniawan investment ongwan wajana kesenut kamanatar o kamanayang People's Republic of China embassy engkau ketongki hari ini tak simpelnya kamelle makam di bancok utamra bangka itu tu mulut ayunya entato arangkak kau terus niput masang kesenut namanya sama orang mania kang nisang lis semua kesangkutan akan tu engkau kau itu tu memotivate ya kadiarak tahu ya kau ikan kampi angkul kalangan main speaker Tangan Vice Speaker Maura, entonces si Senator Mobluk. Kalangan speaker. Neneni kosombal ki songan momen kosonat na momot mo Thailand so what po. I kayo sa apakan mesansalnan komotang kosonat watch kamelele niayot designation koyong ako isa apaka niya dispute sang koy aramas as katay kamumatan ko sa network niya designation absolutely may ako attach sang public land na banga sa liyang trial me niayot santi yung ang tame sansal ng saap kay me sansal wasa ipil ko sa mbalaki iro yung meminan kamumatan ko sa network page riyaw line 6 to 9 makasaya term of 55 years subject that upon expiration of the current lease between parties prior to any consideration of lease by other tenants the Public Lands Trust Board of Trustees shall give People's Republic of China the consideration of rights to first refusal where we tayo bang pupir sa apwat where we marabiban stola mi boy sa po tay bang ko lang rel na mi man bang ko to ay rel mi bang po dong lale ipinso jo kami na mang tay pinanana kiyang Republic of embassy ka korusya lilis sap sangaramas iya rail contribution ng economic development in ong katalmen bombe People's Republic of China kalip magtay kiyang sap so to central European point tay sa tubi ka kintame aray contribution on kairtaan bombe o armasin bombe tuweta embassy ka iray bigin kiyang child 8 then Australia kiyang child scholarship Australian students Pola school China kita scholarship US tong korusya financially iray korus trade benefits sang embassy korus tama special treatment yung niya kiyang Australian kosaneti embassy China mo iyagis problem ki ato wa bodak tay bang ya sangwa tay banana treat korusya o kamanada sa pong embassy korusya pairay korus tay kun benefits sang right Ariyayi na imen kasalitan speaker of Thailand matmatawan yan sa magtayban consider pila kosampal at natamo taybanan ko yung kosan mo ito kalangan Speaker, kupura Senator Maura, kupura iray dahil kay kawitan ni Lumaray na ito. Ano ikakawit raw speaker Iban puro lang ito mo yan. Magpuro ito na sa mga Senator R2. Kailangan ng kupro mo, Mr. Speaker, kaysa pala sa karatahan mo ako. Mr. Speaker, mo ikasumbal ki kamamutang ko sa nadwa ang pura lang land committee. Kaya kaya sansal may imin
tata melel kit talaga isirin so guys o melel yang ujung karong-orongan uyang kamutang ko sa network query sansal map so ko industrial park kitempok ko to sangat entity kan sangat private sectors kan o bilal aramat ranwat sansal map kamutang ko sa network melel to kalang government in China i kamelel ma utano koneng sa ilang kajiyang o karong-orong ko sansal ma sa ilang kaglukot to talikan o jay tiarata tama kayo koneng ay image may minta siyang kawewekan sa sakaratakan man niya. Mawal Senator Artui, and magbro in Ponesema, Germany shop. Senator Latour. Alangan ng kamumay speaker mo na iba yung pato ay pintatong kupurakan kabing hotel ko ay kupur mau ani kupur kusulap sa bakon ko may sansal po naman tayo laloyong tayo sa kuya pa nawasaksit ay tingol kay po ni wow ang kakpatong sa pulmong patuyor bang sunrise so by kikong puntayo ilang tingolan ko wow bang from on to fight on to floor on to Chairman ko koros ano ko senator ko koros nila di wong di ralgan koros mayang batong ko speaker man yang atong mason kan sianger na tip pamamatang ko sinip ng daw po wali lab na risok tayo ako yung speaker mentriyay kapung nilal kapungong embassy kan ko diplomat office kan koros may patureta el Bombay US Australia Japan ako yung kumungatawad dapat patulang Republic of China akong patun ko bro imen yang kapung ko kumungatawad kayo nung ulian di sabon mo may kamting shop iyag sa karmisik ele kumungatawad warayla ang kamting shop ay bilang angkak cancel bang pura mail boyagi abit shop medlong kasampal ang chain o hindi na dahil mamasan ni kamamatang ko sa network dahil mamasan mong silway laut yun o iman kapungong rail ko tata ako magkabing kapaliit ito ako nan malwat alo yung China embassy asan siyang wasak ko hanggang cancel mo lang kamamatawad at kasalitan mo kung either may istibang batuan sobong aman manuyaw yung walikit matutuyang kaliwat buwakan pun pralang sakos pralang papiklan iman uya kapungong irail ko uliya pa kayo mo palit ito kasampalwat so ibilman batuan tatawad anano ko na yun kasampal man tatawad pan sila wuksang tuwa ito state batuan ng national shop parang kaksan tiyang wasak ko may mitap tan tatawad nang kami lalam kamarong ba melaut kaya ini isang ato state inanwang rail ng China kan dahil panay ito kasombal lupa rail mabilaut nan tumpay na nato ay man dahil lang kubura mau uwang kamatang ko network kaya kaya anong kasombal o din ng katungong may rail ko may nga paliyo to o men tap kupura mail dahil lang ka kupura ba no palito takwat ni kanay nay ate purur Menda pasatikan kamaulan tao tuhong may bumbi amat mantay lang kubukuburo pwede paano uyata megot melaw ang style bumbi ay mat figure iman katong ko matawa to uyaga misik pwede kaya pantala ang kamtiya ito kay man patong masan kan memyoyer o kapkabong uyay misik ay mat figure Chairman and Shab, Mamawan Chairman and Shab, Monivan Progressive Vice Speaker, Miete, Commissioner Simon. Kailangan main speaker ay tunga sa karataan wow welcome Vice Speaker Honorable Senator Canfor hotel staff Speaker ipatuan kami nila sa ikmya po sa pangalan kinuhiyapan sa batal sa dog magkaya na masalimit member kan bakin kuburata
Nakapuraray o katkilo o makin niya ira may surat ng kaksan kumao nakapuragan na aktegin kapukogi kamuatawang kamiti puragat kapata karapawakan o kapitalang ito. Di kami nila may kamuatawang kusinet number buwalu wasariyaw me isair angka kapungala Department of Land pintuan organization Captain Miyang Executive Branch karyaw matmatawuma this agreement na Miyang Sawat ratification ng Miyang Embassy in China on Sawat Pan expire first priority and consideration ng tatong isapo and patoyong right karyaime patpatumotain ipipatuan na Miyang pagkita ko'y sensalera may mo kayo mau kawit na Miyang sang vice and kupurupulan kamiti o kamiti ang kakarapto palikan o may nili mo ang kahit first priority o trama ko ng patok panyawi amoy tila na ni purala trok to ko to kati purong kati tame kayo mau ang yayasin na sawot o katiyang puro ay mimin pagi talang purmaw isto kami lang niya ko sa bunga lang tamat ako may lang litiyang kamiti sap na sa pampatuyang ng tatokot sa prioritize kung kakapalta o sandimon usang nirairatan parda o ano na pansapan din ang kaitawot dengan ramukat ayimit naman patpiyang masan kan speaker Kailangan mamawag Senator Simon at Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker bagi banyang tungalang kaya sumaw ay tungalwa sa bal pangku promoyo pangku kan koros dan kabanggiang Israel kan kawit kecailan nan kusunat kasambal wat nintuan kapitalang o ranwat uya pentatak dan kak uya kongong kamedian kak kejiyang nantatakin korong-korong yang coba kami tinsap. Apa men pergi kami tinsap ni ada apa nak pali tata buat. Lepin pulai buat. Lepin pulai ko sa net yun magan patunang contract. O tanagan kamorong. Patungan right to first refusal. Nan pulai buat ni yakin tansar rabirkan kamu tarakan patungan ROFR. Pulai buat kasambal. Pasti patungan yang right first priority. Apa patungan yang rai pungin kasan itu, apa patungan yang rai pungin yang government marapan miye kasan timur lakam palit itu. Itu yang keteruk sempat lima isak lima. Betul tahu teh bang kasan itu rangut. Dari yang kakak polkan ini right to first refusal. Isangan pungut magdai apa liang amar kapan ini non minimin salater. Wekan mapan yang padang kapulpen dapat matai lebih setu sa abakan mepit magmagadi sampai kaya pali yang amarga right to first refusal dari lebih pulai kaya met ni kami dia panapoli ay men kami lele kami di panutan kami na yang yawen right to refusal first refusal non kosanet kasambal medua damat kaya depan pangalap pun pe wagi epic sap dari i kapanggiyang ay tungal vice speaker kawit wot po aban wiya siya tentu kasambal ang ongsiyan legislator wot ele isang tatawad me kaya man wiya ko buliya panalamas napan share sa mga nirama sa tumbang ito damat iya tungal iran pagpagong committee tungal chairman may Mr. Speaker muna ipan kair yan ka pada delegation ng Madalnim kecil unsak o nuwaw karakara kasamo wan kekaton isunan kan Madalnim nan malen wow me uya laman-laman legislator kan uya ulala kalangan may Mr. Speaker. Kailangan lugan lang so pag yung mulian right here o
Por eso kasamo isyo nan sa Bulmarail. Walin wow. Kailangan na isyo ko. Miyete ire bepitata floor ta kamutan ko sinet. Kamu Senator jawab. Speaker kailangan ko promi. Bagi yang saya speaker kompeten ko berapa. Itu kalau sekarang kay punya wawan pagtreng tre isang saler mo. On din mo speaker, vice floor leader, honorable members kan koros. Ia kan patreng try nan gallery try korusian. Speaker itu hal ira kisnimen ang kawit sang rin author and bill. Nan mangan bill patrowan me kamatawad pang kasanidi diplomatic embassies kan, the office kan, plural. Ong wasam betay songo-songon apalider talaga so kes. Rangwa sa insan embassy in China santi wasaksyo. Tami men aligawait. Yan ang subok tayo kamanata ko sinet wat kamotang ko sinet wat. Siyo pa naleta embassy trigan engkak usilsan ng kolonia. Uyang pitulong ko sa santi puigi at asyo to poy. Rangwa sa insan embassy Riyadh da sidi masanti ng kolonia. Release was ako sa US Embassy, Australian Embassy. Hari i pita kom ma syuban apa pa sung syapatata tama santir kolonia sana niray leren so bonbi o lipitira talaga kalang siya. Awal Senator jawab kumkubro pa isiban po na siya kamuya siya makalalabak kay Mia Mone Iban po na siya kamuya po na siya Senator Simina. Mone Iban Padro ay jual Sakaratan wow kapatapat wow ki keton misyonan kinin metelamin speaker vice floor leader honorable members Parusian Udahin patpatuan, irakan medit kamuntang kusin med pengai biaya jual pikasalan. Jadi ini kalau lebih yang memenuhi pentetok mereka bantu ulang lalu. Tujuh prosesnya, jadi land asainan land penapali irakan mesancal dan kusin medit yang membiaya. Jual kalau lebih irakan mesancal dan kamuntang kusin medit Nabang kabur-bur tonglan, sudah irai me kerjain memperuskan bangkat padruan waktu kelan kusendet membiayar kanut, minalih itu kau na yang memona prosesnya kami memen. Na pelampai kasani cuma nanti betul kamu tahu kusendet langan speaker. Kailangan masula sa Senator Simina Chancel magtaibang kamanatan watawat kayo abang kabur-bur lang committee insap pan korong-orong lay o kabrotong momodwot mon karyaw kimsak lang watawat ay duka Senator kan koros melel Senator insukres kanan patrang committee insap ong nan korong-orong kan molo tayo banto dolay bilmen beliau ke sa Bali ay tungal sa karatan wa bang kabron ni Shoko sinan kanin mo betul ni Shoko kubro po cepat pada orang kamutan ko sulit iwan kak maiteng vice speaker ang kak sabang kalalepang kan Kalawan speaker niyan sa iparpato kalangan kamu man speaker itu ngalagok kapangan kawit karos tabal material kairo atal tungal mawa speaker ang kumura ko ng kakal mo sitang kubran ko ng ito kan kumura speaker kau namakan koros kamti bang peralat Ang Senator Chua kusunod-wad mana-mana isunod kakta tusna bang kabarabata kusunod-wad uyayar kusunod karata pukutan ang konteksto ako tubayar o uyayar men patok ang kakata sensor makusunod-wad niya kusing kabarabat may sungusungun wakta
Main speaker ni batu-batu bil kesembalan main ngal senator atui senator lu kalau kau sini sakas orang yang wasawut kayu begitu sakas simpas kual pak angkau samalat awal sam the late honorable Kustalian ni apisarla wang woyo kumsan o seketin na awal bangwa sister city or state to sister municipal ang sakas nalarami ente ini kawata ini musuhin nakala ini nakala palipanal wasarawi patong apol me partnero asansal me masaltari matkiyang ambasiyo wasar kauriya na square meter silgito imo ambasiyo panta sapo sabon tontoy kareta legislature bukitala ni committee aban purala rapa akribratukat kabar rapa report rapa Geneva Convention nutut namun diplomatic kawe korus ngayon report kareta patutan kemana malang sinwasa square meter silgit kepada batuan 5 situ nanti keputusan kasar-kasar yang sebut ukari harga mungkin cok yang menkawai yang berubah kemana-mana yang kemana taruh itu ketawa kuari musuhan wakil tidur idul kabinku kawai terus idul patuan yawan ada dulu bisa idul patuan yawan anan naram sekamana perintah terus untuk kata-kata mukmuklah naramas lebih kapan mau idul patuan saat kapan tu ini betul itu kan apa macam loro songkan nanti semua tuat ekriang na embassy international office anak-anak wasa legislator kawan kawan sakat iban itu sebenarnya yang rela marana langsung ketemu kerja leta embassy kan marana itu pun mas ketemu lepas itu pentelung kata itu terus dalam tahun kemana lah lepas convention itu semua salam wasa Aligur, maksudnya yang entar macam ni. Orang speaker, ibagitan utro, kamtian purala korong. Sudah kaya pinsapang. Umay kailung pinsapang, jam pada waktu metu atau suatu set, kaya dia karo. Ab speaker, ini pitiun paisuat, ikan mela paisuat. Ani iya ulia benaramas, yang ane rata keluar korus, polisi ane naramas. Legislature itu untuk kain korus, usulati pelrayu itu bukan. Ini kain saklau perawan, nang kompak kayu, wina besan, tempoh itu, tangala pelrai, dan parara korus, security device, orang, bersama ni. Ang namarga. Jai Wuksang Salmon Island, Jai Wuksang Kiribati, Jai Palera and Kutun Kayu Kumat, Uwat Nansang Kayu. Song korus matang uyasat sawat makut korus US pantau. Aramas korus matang patuasang wasak sebeli-beli. Nyolong ng China, US visa pan releasang gal kuan foreign mentor episode. Kareta Tidur, tama ramas mana sini berbatuan dengan social media melalui Salmon Island. Kelihatan apa? Wuksang tolu, iman itu. Hari, kejai anak-anak rata kesawas, kejai anak-anak sawas. Dalam job mana ala resolution yang anak-anak school pos. Tama kareta China yang bersiang patuanan resolution itu betulang rai. Penjara school. Magkakail sudah lukiyo kami ulit. Mira liar muskapar ko. At aktel pagpangkirero ng resolution. Ng speaker, ibang kabroya.
iibuti sa mama o itan nila sa mama nintu na ibuti abu kasambal ki wo panaramas koros to di pasaran kusunet en ponte katuji kin aramas koros na ni ponte residang kalia katuror tuhiar lokaya rogosangnya kemenya kamemele araitia jalan wong dia kalian ko ari tak yo menia anani yo menia ay kamilum kam tinsapan iyawan kang korosin rapa kita menia o tamar bang kabruto sopi agar legislature mo kubrata kubrai kam kubra na itungal pato ogiswa waila kegista ayo dia na itungal kamnelel matman ko biar mas kalangan kubra Kailangan pa speaker, mamawal pa speaker, theater masin na ba ni Rawad? Theater masin na ba, kamu floor leader. Kailangan speaker ijual sekarang waban puron sinaganin wan matlim waw sapal ban puron mga honorable members. Speaker gamela me kawit kan carer jaidan ka kadlamo jail. Garta imen wata kemudian ka roceng tin masin pa. Mayor kamagatiw tayo rin tin masin na ba kamutan ko sa natabuko walisak apuki walu dapat niya tayo pagi amia karayaman ban kamagito pan pone sa karos mautong kamagito masa ni uwa masa ni so kamagit paitar chansal me Tutuwag pala mag-try sa Wulman mag-try ban kamanata kamutan ko sa network ni watawat kayo kaprolang kamiting finance ta kamiting shop puran kag report mon karyaw kim seklan watawat May Mr. Speaker, point of privilege. na tambal mon tambal kamu chairman and moni Kailangan may kuwalisak laban niya riyasak limaw kuwalu laban niya riyasak tayo ang tayo buwa paner magtayo rin tingitiyan masin na ba tayo ba ang katiyangan usus pero kamanata kamutang ko sunod na buki walu laban niya riyasak tayo o watawat kayo o kapulang kamitiyan siya karos mautong kamagito masin niyay uwang masin niyo Chansal ma motion siya to poita. Try kat-katanan masin na ba? Miyadra masin na ba? Kamu Senator Carr. may Mr. Speaker, kailangan bagi ibang purang tunggal yang diyan sumaw, tunggal wa sa balman ko puran. Sanan ganun matinim, tunggal wa wan bil tutuwa siya.
nan maluat melel ang kamuy Vice Speaker floor Honorable Senator kan kacay kat yang nanususin rajang temasan pe episode po ita Kamu, adla mo. ari kacay kat janan masan Ay, men pero kailan sa ulman ko pernah kupureo porque ya mau dan niya bang kupur to kami tu may patro sandalan in tuan kuya ben withdrawal ari ma rule so te reti kailan kat yang nan watawat kayu daso I mean pergi Jerman kay kat yang nan watawat kayu dahil may dang te committee assignment what essential tam para darang what kangong mawang committee men kamailan na chairman panapali kaya ete sola anana pentatagon committee magdayban patro yang nang watawat kayo wap sa tupuita iwasa may kasampal pang withdraw sang nan committee sa iwewa may tunggal ngayon bang kupupultong committee sa yaduan magday patro yang nang watawat kayo sa tupuita asay mo na pa ang tutuwa ito. Iwasa may kasampal. Kailangan may Mr. Speaker. Senator Paul, kaya kat Hasan pe. Kamu Senator Simon, O sa pala ito nga wow. Speaker, tal mi karabawo min patraw yato kumakit. Kaya will commit 108-24 on pagtisa. Kita withdraw yang wagi patpatay pang protay. Ay magtay kuburgin ang patpatay pang protay tagtaylan kopwen lang committee sa apning tuwan. Tama. alma medikyo, kaya kama. Speaker, kaya huwag ko na mas.
Dahil kat-kat nan muya kupuro sansal magdahil kat-kat pan, dapat patrapan, pil kalender o pan po na siya floor leader. Kailangan speaker ejungal sekarang mau sapal ban proyeknan kan wo korusia speaker sang ni wawan magjal sapul man ke aimen pajung ngata kamagat o pagak jaran kak chorog de o apali miscellaneous na basic wano. Raymond. Dan siya mau kamagito, karos mo dun kamagito, masa ni uwa masa ni show, kamagit paita, kamu floor leader. Kailangan speaker nan ira choror man speaker sansal me wiya kubur chorot pan ititi nyalamat uwa bil sansal me cepta lakap pacolak kesepulkan pan cepta man speaker pagi koi jalan aiso anak-anak extension in wiya kubur choror wajay pan wiya tak kemagut wiya kubur choror wajay ka karerelasan ran isa kualu o ran ri isa klemau me pan ititi ni alam and week me pan wat tak Raymond. May silisip. Diyan sila mau kamagit mamiya, karos mo dun kamagito, masa ni uwa masa ni show. Mat kamagit paita, masamal madrayar wiya kupur choror wat pan, karay gila wan ran kay o pan ititi ni alam and next week may silisip. Maksudnya masa na ba ni Rawo ay kamera na magtagwa o panero o ina pa ang uyaw. Kamu ay speaker. Speaker, maniyata kamagut walang kamaltisan ang wiya kupuro subject to call. Saan siya lang mga kamagot siyang pa speaker dahil ang kumalti siyang uyaw kupur o subject to call. Muna ibaan po na sa kamagot na biya pa kayo saan chairman kan? Kamu chairman at Kailangan Moni. Mr. Speaker, ejungal wa sa balban kupuran iso. Ejungal wa 122 aja ang kupurakan korwes. Mr. Speaker, imen capacity report and committee standing committee report of wali sa kasula banyari sa lima makanan na pasangar. Korwes en sapun man kejungal yang kiasu mau. Puan ka kataroboy out of kan. I padungan met po di floor amendment to bepateng makaman report ko mapadosang Honorable Senator Kan eri mabaan miya session lakabwa ang requirement din awari sa payo ang chapter ranwat ama session in murin ranwat ay men bagi tukso wat ang kager yang uyaksen sa mateka lantar lakap patola ay tungal ira choror ada pagkair may Mrs. Speaker kalangan Pakayot siyang chairman taken. Privilege, Mr. Speaker. Kamu Senator Chairman. Privilege. Kamu. Kalangan, Mr. Speaker. Kayo, Iman Badrawan, Wiyata kamakitiyo, Iman Badrawan, Tiangki tungal sagaran wala pan kupuran isanaan kan matilanin. Wow, ang korusian and tutu ito. Kamakit may pampatrawan wuya ipergitay daloy. Awa ma, pagtray bangin loy, agtray bangin school sang. Imen patrawan patrawan wuya ta kamakit yung kitay len place nan unfinished business. Sending kami to report ng pagkawali siya lima, lepenial rin siya lima. Pagkakariyaman? Point of information, Speaker. Kamu Vice Speaker. Sangsal niya motion yung kalang kamalti or pwede wow, kami po na sa pwede antipatable motion yung ng rule. Kami pwede wow, uwipanan niya kami po na sa chairman kan mamiya pakairin tatok na naiso kamalin subject to call. So ito yung motion kaktota. Motion niya kami bakabay senator na tuyaw mo tuyo ka sa sasangan sinmanta ba listang po napalaan naman. Sino ka kuya o Speaker? Privilege will sort of debatable, Mr. Speaker.
Chawas Senator Ned Komkubure, Chancel Memir motion kan ran mole dio speaker recognize chairman kan o senator kan ong pakair. Masular pakair iban po na siya kamagit mamiye. Iban patrawan ulian tito legislature ko uya. Sabi matail pakair, ang kak Chancel ang kabina o national government magtry kamanalar kamutan ko siya net riyab kilimay sa kriyaw laban niya riyay sa kilimaw makamanatar ko siya netin investment ang kak Chancel na imen kapyung kiyang senator ka historical move magtry uya ang kak Chancel ang national government magtry ka kaya pa inapali sa matry investment sa matry FSM trust fund maybe FSM haran ka kan sapat ato putalan ka kan pinapali irawat may manulian kang trial tiyo pakair kiyang way po kon mag-trial ka manalar ko sunod yung mapan apali paying sabul matrial change kanan way po pay kalangan masular pakair iban po na siya kamugot masan sila sang sabul matrial vice speaker trial kumal di sang uyakubur o sapal bane subject to call harus mautong kamaguto masani uang masani so kamagut paitar o kalangan ng senator Koros sabi matay uyakubur erer o trial ban sapal bane subject to call